Ungirorera Samuel Bukala kahika ukura miaka 7 waya gwiciria gatire na thina o wothe wa guthinyo ni mwiri no nyina Susan Busala atwire anyitete ruthia ni haho thutha wa mwana wake gukorwo na thina kigaini kia thiri. Kuringana na Susan, mwana wake ambiriirie thina uyu mweri-ini wa kana mwaka muhituku, thina uria uthiaga ugicokaga na riria wacoka ni ucungagiriria ruo ruingi. Nilikuwa nikimuosha ananiambia nasikia huku uchungu, lakini ikuwa imeonyesha dalili za kufura. Kumana na mathina maria mambiriirie kwiyumiria maria ni hamwe na kuimba kigaini kia thiri, hatari kuria maregu ni mathire thibitari kuria macokire kumenya ni murimu uikaine ta hernia. Mali pa kufura hii kuchukua muda, vile alianza kuniambia nasikia uchungu, tulimaliza tu kitu kama wiki moja ndio ikaanza kufura ikienda tu. Na niguo gutaukwo wega murimu uyu na muno makiria thina wa Samuel ni twaranirie na mutaramu wa maundu megie murimu uyu Dagitari Daniel Ojuka uria ni munini wa murugamiriri wa kiama kia arigitani a guthinjana guku bururi-ini kuria atariirie uria ciana nyinyi ta Samuel cinyitagwo ni murimu uyu thina uria umaga higo-ini. Kama makende inatengezwa huko kwa mahali figo iko, alafu ina descend mpaka kwa scrotum, kuna njia ambayo inatengeza, na hiyo njia inatakana ifunge. Kama haijafungwa inaweza kuwa ndio cause ya hiyo hernia ya mtoto kufura hapo kwa karibu na makende. Gutire mundu utanginyitwo ni ndwari ino mugaru na uria gwiciragirio ati no arume akuru oiki makoragwo gwatini, na kuringana na Ojuka thina uyu no ucungagiririo ni gutaruka kwa thingo cia nda na kuria maramu imagaja na gucungiriria wimbo nda-ini na ndeka neneha, na uguo akoiga ati thina wonekaga tu kigina-ini kia thiri. Kubwa zaidi hawezi rudi ndani, chakula itakwama, na mara zingine hata hiyo mara ambayo iko nje kwa sababu inafinywa, damu inaweza kosa kuingia kwa hiyo mara ambayo iko nje na ikufe. Hihi ni uri wona andu aria makoragwo na mukonyo munene uyu no murimu wa hernia, na thina uyu ndumanaga na mundu gutinio uru mukonyo kuri mwana na muciari toria aingi meciragia. Na pia hata hapa kwa kitovu unaweza pata kuna pungufu kwa hiyo ukuta ambayo mara inatoka nayo kwa kitovu. Murimu wa hernia ni thina mundu aciaragwo naguo, ona gutuika kuri na mathina mangi maria macungagiriria thina uyu ta mundu kwigumira riria arageria gukorora, ona kana kuoya indo nditu makiria, na uguo gutuma thingo cia nda gutaruka. Murimu uyu nducungagiririo ni thina wa giko tori ingi meciragiria, na haha Dagitari ni aratariria mathina mangi ugwati maria maumanaga na mundu kwaga guthie kurigitwo oro gatene, ona gutuika murimu uyu ni urigitagwo. Hernia inaweza, kwa sababu inafinywa, chakula ikitoka kwa mdomo inakuwa digested na inaenda mpaka utoke kwa choo, na kwa sababu mara ndio iko kwa hernia, ikifinywa hiyo process inaweza kuwa blocked, izuiliwe. So chakula itazuiliwa, alafu ikizuiliwa matumbo itajaa na maji, na kwa sababu inajaa na maji ikosekane kutembea kwa mili yote, na hiyo inaweza udhuru hata figo. Garama ya kurigita murimu uyu ikoragwo iri murigo munene, na uguo family ya Samuel ikoretwo igitangika na njira nene, riu makihoya uteithio kuma kuri andu a wendi mwega. Uteithio no utume kuri namba 07717575. Ritwa ni Susan Busala. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.